thika. Akari na shirika bakanisa ya Mutobe Baptist ni bamukirete nende na kimako nyuma ya kuwata machine che kuina kanisa yenene ki kanisa rende ne chinde ne kirabo kimwe cyitwa Gaza tauni ni achuka batete into bibi wandene ndebira byedirete bikiya wanabire kana ibyo mungana yangire mana yale ya 50 buri bedirete bagita na mbere kuboyo chonkoni orebe kirete muduganirwa umwe dene yampi. Maromba mathakenda chotugoma ashirika bakancheno ya Central Baptist ya Mutobe imo matemite ikarekare kuyo wainto bya sauti amona bya wini bya kancheno kumenyekana Dorin Karimi uranwe mumenyeri wa kancheno. Amba baba bara tayari baikirito mpeni bari na intobe bubionde bira ibya mogana wa chiringi tangiri magana mairema 50 bakirimanitwe enyumani baibingirite bani emwe iraiwetwa Gaza ntere cha kibumbu mochi wachuka ndadi kanithani tha inyanya ndite kugurira mange masaa kuboya kutha kenda twathi twethera murango wa kanitha ni murugure tugucona kutwethera baria twigaga instrument cia kuina cionthe ni nkue nwakandingire mchungaji wa kwa thimo ndamwira buria gwikari mchungaji asa nyuma ya mutungateri wa kancheno na ashirika barabange ukinya ibaringite ripoti getuoni kya bori chigachuka aranyumani bathingatite makinya maamba babu marama bairete mwanka nyomba imwe thokoni enu ya Mutobe nyomba singe ngombore wau next kire kanitha si anto totishe na ne anto ageni muno mashago tuko nyombera raga anto tekomi kana rengi ukethira kwena anto 7 na ne kamatresi kamwe kariku kogurira twambatiro mo wacionera turire ne akomenya ore oraraga enu engi ake nathie gutwonia first bar twiriwo ne mbaire Kibumbu junction yetagwa Gaza twerwa kule Gaza ya town na twala kule kilabu kenge na town anto mauto nkemarutaku nanga ini monono ndo ana totatu mena maguta meto makibikibi ndo ndo ana totale na moto thile mbere rera bakubena kanitha Kibumbu junction kodie kodongera ku twethera mita ya kanitha ne twambire gutunga kweka twana speaker ithato ndelwa mbaeno ne gutumika kurutha ualifu no twana riu twamirugura tukwithira anto ku ciale na ndaka ana irato iria ikonanagia ikinyangite kanithani twaciethira ire mbiga wa gukomba eno ende ibaikirite mpeni athuganirwe baire barabaithirwe klabuni giku amwe na achore bago kathumba barabakujite kubathetera bonde barabakwirikana kuringana na lugaira bakwaragia baumite gichigo bunge kya Mara instrument tunganganite muno tukigura twendetie ndigo twendetie mianga kanithani tio makibikibi twathukuma 50 twaguanirie twagura instrument cia goro muno akari amwe na atongoria bakancha eno bariuga makarikata mama imongerekete muno nterino thaino gukura burera mbererie we ino kurothika muno anto mama mie nemenda kuboya thirikari itikire ko intervene na nekenda security korere tight nonto tariu into cieto makanithani muno ikigendaga kwendwa kanitha igatigwo ikirothaga marambe na mbeno ni twonete igituretera thina muno nuntu antu matura 24 hours guku na tutise ni mbi maruthaga ku utuku thino mbeno igwitwa Gaza tutikumienda thino Kibumbu askari bakuma gitukia bori chigachuka ibonoketi athuganirwe babakuma kire mwingi ora okuri na muthuro akari amwe na atongoria bakancheno bakiuregia thirikari ibajukiria itagaria kuringana na watho bonda ni cietwe itanoneka ninkulomba county commissioner na OCS ura twina wachuka take action amba maleto ambata twamabira chuka police station maleka gwana njelelete kweleka mbuge mwamba wonde wambatekana umunthe ayete into cia kanitha akarekua no akanantemwo no ntutuboyaga ngayolo le moyo na thirikari ne batigukia seriously antu mambe matigete kuya into ciantu makamberia kuya kanithani Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.